Om Swastiastu. Kecunduk malih sarang titiang ring podcast Sisma. Punapi gatra para pamiarsa sinamian, sane sampun preside nyaksiang podcast Sisma ring episode ini makin. Titiang Nimade Dwianti Agustin pinake pangentar acara ring rahina ini makin. Inggih timpal-timpal titiang sinamian, ring rahina warspati puniki jadi kalaksana yang podcast Sisma ngangge bahasa Bali. Sane mangken sampun wenten kalih sisya SMA Negeri 7 Denpasar pinake narawakya ring episode ini mangken inggih punika Galang Sareng Dayu. Om Swastiastu Galang Sareng Dayu. Om Swastiastu Dwianti. Punapi gatra niki Galang Sareng Dayu. Astungkara becek Dwianti. Astungkara becek Dwianti. Dwianti punapi Punapi gatra. Titiang becek nika. Nggih. Cik. Sedereng mablik bagan niki Sareng Dayu lan Galang. Dados Dayu lan Galang nyinahang angga dumet. Nggih. Om Swastiastu semeton sami ladangan titiang yang tenang pada wekan titiange. Titiang iketut Galang Purnawan Bagasmara nyabran rahina titiang jeritina Galang. Titiang saking kelas 12 A3. Nggih, titiang Ida Yogong Nadia Marani, semeton titiang sanelianan manggihin titiang Dayu, titiang patah Sargalang, kelas 12 A3. Inggih, mangkin Galang sareng Dayu niki pinaka sisya SMA Negeri 7 Denpasar. Sapunapi manut penampen Dayu sareng Galang, indek kawentenan ring kawentenan para sisya niki manut bahasa Bali ring sekolah. Titiang pinake sisya SMA Negeri 7 Denpasar nike ngerasa yang pepelajaran ngangen bahasa Bali nike sampun kelaksanayang. Nanging titiang ngerasa yang ten wikan nike bahasa Bali karena ring kulawarga titiang membawasan ngangen bahasa Indonesia. Nike ampun sane ngerana yang titiang ten wikan nggih. Manut penampen Galang punapi Galang. Yening mana-mana hang titiang bahasa Bali ring sisma niki makuah sisya-sisyane sampun mejanten becek bahasa Bali sampun mecihna bahasa Bali niki kelaksanayang nanging nu taler sisyane beberapa lali teken ngajegang bahasa Bali puniki kenten nika menawi para sisyane ke Banda untuk sesananing parikrama ring kauripan kenten ya diastun je guru wisesa nika sampun nyobiahang sebilang Waraspati nggih sebilang Waraspati iraga ngangge busana adat membahasa Bali nika kan supaya bahasa Bali niki ajak kenten. Patah niki kadi mangkin nggih Rahina Waraspati raga nganggen busana adat, nganggen bahasa Bali ke nyesane mangkin ring SMA Negeri 7 Denpasar niki wenten pepelajaran bahasa Bali. Nah, pepelajaran bahasa Bali punika sampun patut napiten minap sane mangkin nika masuk era globalisasi puniki. Nggih, pepelajaran bahasa Bali ring SMA Negeri 7 Denpasar puniki sampun becek, sampun sepatutnya nih pepelajaran bahasa Bali punika nganggen bebaosan bahasa Bali. Nanging titiang wenten pikobet nika, titiang ten akeh uning kose bahasa Bali nika. Nika ampun sane dados pikobet sane tiang rasayang. Manut penampen Galang, punapi Galang. Ring pepelajaran nggih. Nggih. Ring pepelajaran nika kan mesiosan nika nggih. Ring pepelajaran nika ten sami pepelajaran dados keanter anggen bahasa Bali ten kenten. Contohnya nika bahasa Inggris. Bahasa Inggris yen ka anter anggen bahasa Bali kan ten adung nika. Nah, nika kemahon bahasa Bali ring sisma niki sampun becek anggah hangguan bahasa Bali, tata cara membahasa Bali,
keanter anggen bahasa Bali kenten nanging yang ngresep yang sing ring angga sisiannya masing-masing nika mewali ke angga sisiannya masing-masing kenten Yening galang niki melajahin bahasa Bali. Wenten pikobet sane galang rasayang yening mebaosan utawi memelajahin bahasa Bali punika. pikobat wenten nika yang kan karim lajah niki bahasa Bali pikobat nika tiang ke Banda untuk nemuang kruna sane kaap tiang kenten selanturnya tiang pikobet tiang masih tiang ke mewah nemuang sane jakti wikan teken sastra Bali puniki kenten Rares sapunapi tata cara dayu sareng galang ngerepin pikobet sane kerasayang. nggih saking seringne iraga mangkin kapiambang puniki itu kenten iraga mangkin sampun moduwe pemargi sampun moduwe pemargi nggih punika platform sane mawasta bahasa Bali Wiki. Nggih. Ring pikobat kosa bahasa nika titiang sareng garang lerah ring platform bahasa Bali Wiki niki. Kenten. Lantas napi nika bahasa Bali Wiki. Rares fitur napi kemanten sane madue ring bahasa Bali Wiki punika. Niki ampun ring bahasa Bali Wiki niki kan platform. Platform bahasa Bali Wiki niki wenten di tengahnya Google Translate. Nggih, Wenten translate. Nah, ini yang tiga bahasa nggih galang nggih. Tiga Napi bahasa. manten nika. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sareng bahasa Bali. Bahasa Bali. Nggih. Selanturnya wenten masih cerita tiga bahasa masih Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sareng bahasa Bali. Wenten malah fitur-fitur sane lianan. Wenten wenten artikel nggih galang. artikel sane mawit saking Wikiton nggih. Wikiton kenten. Nah, pikobet iraga tan uning kruna Kosa kosa bahasa. bahasa niki ampun iraga Ngerarah. moleh pemargi kenten iraga dadosnyane mabuat pisan teken platform niki kenten Nggih, akeh niki fitur-fitur sane wenten ring wiki bahasa Bali puniki nggih, ring bahasa Bali wiki puniki. Nggih. Rares napi niki pabinayan platform bahasa Bali wiki niki teken kamus bahasa Bali sane lianan. Bahasa Bali Wiki niki platform. Ten cepat sarang kamus bahasa Bali sane berupa buku. Niki mawinan bahasa Bali Wiki niki dengan kecinga ring internet nggih. Atut. Nggih, bahasa Bali Wiki puniki sios teken kamus sane berupa buku. Patah teken dayu iraga dangan dadosne ngerarah napi sane kaartiang. Dan iraga perlu untat-untit din. Dan iraga perlu kebat-kebit. Pelih ben ngebit ceng kebut-kebut pernah dina lah. Mi jaro ajan galang. Iya di jaro dayu. Dan dayu maksudnya iraga untat-untit niki. Ngerarah napi samne iraga aptiang. Kebat-kebit. Dan iraga nemu napi samne keaptiang kan kebut-kebut nasi dah kenten. Kebat kebet buku nih kan ayu. Aduh. Buat kebit buku maksudnya nikah. Nggih. Ampuran Nggih, ampura sebetul. Pepelajahan ring SMA Negeri 7 Denpasar niki sampun ngeranjeng ya ring era globalisasi punika. Biasanya mungkin napi nika kawigunan bahasa Bali Wiki punika ring pepelajahan bahasa Bali puniki. Kawigunan bahasa Bali Wiki ring pepelajahan. Nggih. Iraga pepelajahan bahasa Bali ring SMA Negeri 7 niki dadosne sampun kemargiang berbasis digital. Yening iraga
Tapi asalnya ya ning iraga wenten Gerarah kose basa. ngerarah kruna-kruna, ngerarah sourcing ge. Nika iraga buka ampun platformnya Bahasa bahasa Bali. Bali Wiki kenten. Iraga dados sewana kan tan dados kudet nika. Tapi nika kudat galang? Kudet nika kurang update. Kurang update. Iraga harus kuning teken platform bahasa Bali Wiki kenten. Raris punapi nika tata cara nganggen bahasa Bali Wiki punika galang. Tata cara ngangen bahasa Bali Wiki puniki sami maduwe gadget nggih. Nggih. Nah, ring gadget rarah Google Nggih. searching ampun di Google nika bahasa Bali Wiki. Nah, Pun. bahasa Bali Wiki. Nika kan wenten platform sana paling bedur. Klik ampun nika. Nah, niki. Platform bahasa Bali Wiki. Nah, ya ning semeton sami ten duwe akun dados ngerarah akun dumun ring Create account Create nika account, galang. nggih. Dados Nah. ngarianin akun dumun. Nah. Yaning wenten sampun akun yani nika dados login nggih. nggih. Jadi sampun wenten akun dados login manten. Nggih. Selanturnya niki wenten bahasa Bali Wiki tampilan depannya. Selanturnya iraga jagi nyih nayang tata cara nganggen bahasa Bali Wiki puniki. Niki dados dipilih bahasa sane jagi translate iraga. Nggih, coba iraga translate bahasa Indonesia ke bahasa Bali. Nggih, napi contoh krunane nike Ring bahasa Indonesia bahasa Indonesia. rumah. Rumah. Searching. Scroll niki. Benten ampun. Bahasa Bali rumah. Niki wenten griya. Griya anggen kaum Brahmana atau pendeta. Kenten wen. Singgih nggih. Oh, Nggih. nika wenten anggawen bahasa ring Nggih, alus inggih nika. Wenten jeru. Jeru nika anggen sane dihormati utawi sane durung kenal. Kenten. Selanturnyane wenten jeroan, pegubugan, pondok, puri, rangkang, sake, sami niki wenten kenten. Becek niki platformnya nggih. becek pisan niki Duyanti. Di becek anggan pepelajaran niki ring sekolah Nggih. nggih. Karena bahasa Bali nika kan spesial nika. Nggih. Kadang ring bahasa Bali nika bawa ring bahasa Indonesiane tantang dadosnane kenten. Napi contohnya nih galang. Contohnya Nggih. ring bahasa Indonesia contohnya kita jatuh ketipa tangga kepalanya kena lantai. Nah, itu kan Napi bahasa lantang Bali. nih ke. Nggih, lantang. Bahasa Balinya cukup besik kan. Napi nih ke. Megeledak. Aduh, Begodak. Kenten. Kenten ampun bahasa Bali ini kan spesial. spesial. Menawi kenten niraga patut ngajegang bahasa Bali puniki saat make bahasa ibu. nggih. Patut teh Kak. Nggih, suksema galang sampun nyobiahang tata cara nganggen platform bahasa Bali Wiki puniki. Nggih. Nggih, galang sareng dayu wantah asa punika publik bagan ring rahinane mangkin. Titiang aturang suksema sampun rawuh ring podcast dinane mangkin. Nggih. Titiang taler Kota Klukung Semarapura. Napi nih ke galang. Kirang langkung tiang nuna sampun. Oh, nggih. Suksema moali nggih Duyanti nggih. Yes, sama. Inggih para semeton titiang sareng sami, wantah asa punika episode podcast Sisma ring rahinane mangkin. Titiang sinap antuk para masanti. Om Santi 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 Om.